Hapa Save a Life, hii kazi sio rahisi. Nahitaji a lot of grace. A lot of grace. Saizi tuko hospitali. We have Pamela. Been having him for the last 2 weeks here. I have this guy who came this morning from Busia. And Pamela is from Naivasha, but nyumbani ni Kakamega. And I have this guy from Kisumu, Nyakach, but anaishi pale Githurai, Ruiru constituency. Wako nyuma yangu because wanahitaji my support, your support. That's why wako hapa na Save a Life. Pamela kwa hospitali, wameanza treatment ya hiyo mguu, and God is faithful. A lot of money needed. This guy anahitaji surgery. A lot of money needed as well. This guy, kwanza tutafuta plate. That place is almost 200,000. Na kuna surgery. So, this is the reality of the matter. It's not easy. I need your support. I need your prayers. This is what we are doing at Save a Life. He comes from Western, Kisumu. Hatuangalii tribe. I have also 2 kids from Baringo. Tunafanya surgery hii Saturday pale the Nairobi Hospital, Dr. Meshak Unguti. So si hatuangalii tribe. Tunasaidia Wakenya wote. And I can assure you it's not easy. Sometimes I feel like giving up. But nikikumbuka ni kazi ya Mungu nafanya, napata nguvu ya kuzidi kufanya hii kazi.